Na pedeng ki saungut ke MLA ki bala airang biang kum ki kertong yekon election ha kane samoy jit nong mi khamat pajba saying darbar thawan ke jela arngut ki la syarem no ki bakentup mi uba George Bileng do baru ba Jason sok mi maulong uba George Bileng do ula syarem no ha kertong ke NPP nomor constituency uba daman bait lamare ha bau teu kertong ke NPP ula tam hadu Syahjar Hendriuspa Laipuar nang tau ba Jason sok mi maulong ula syarem no ha kertong ke seng kongres u Dr. Celestin Lengdo waderu u MLA barim jong ketika constituency ha bau teu kertong ke seng kongres ula tam hadu Syahjar Kendaispa Hendriuspa Arvon kad baki arngut ki MLA ki bakentup yo MLA kanong po uba Meral Bonsim baruba Sostnos Sotun na jirang constituency kila job biang sajisin uba Meral Bonsim ula tam mi kertong buan baar ka kong rona kamdet jong keseng kongres da Hendriuspa Prabon Rivun baruba Sostnos Sotun ula tam yo kertong buan baar uba Adrian Lambat Melim jong keseng kongres da Syahjar Hendriuspa Arpolaivut kad ba ka mau tipan namar ka jingbom airang shu jong MLA barim uba da sakhiat bahala mare nagne ka constituency laikun ha pedengki kertong ki bom patlong MLA bat ki pajba ka mahoti kila penjob yo MDC ka thany uba Charles Marngar hak bau ni kertong ka seng kongres ulatam hadu san hajar sispa san pekendai vote yau kertong ke NPP bawan baar uba Syamphang Lengdo clear